Boateng Mensah. Golazo. Tumba. Golazo. Mukura. Golazo. Ngoma. Golazo. Uye Burusange. Tereka Mondani. Aba basore. Mevese. Boateng. Ayegor Mensah. Ghana boy. Accra Hero. Aba basore ba Mukura ni babi cyane, baravuga bati kosa rimwe tugomba kurikosora, cyane ko twabonye ko ikipe ya Kigali nayo itari kuduha umwanya, agakosa gato kidogo umuzamu bari bamuhitanye hariya. Mukura kimwe Kigali ubusa tatse hariya. Ibibazo cyane ko barwana kaho. AS Kigali go. Icyo kwishyura. Golazo. AS Kigali. Aba basore ni babi cyane, nabo umujinya ni mwinshi rwose, baravuga bati reka duru natwe ni bibi ikibazo kwishyura, baravuga bati reka natwe ntituba abanebwe, batwara umupira mu masegonda Mukura igiserebura igitego kimeze nk'urushinge. AS Kigali Mukura 1-1, minota 67. Ai nka data. Cyabitego umuvandimwe avuga ko muna bigiye kujyamo. Yavuze ngo atanga nomero baze kumuhamagara. Uzi ko iyi match itarangira gutya se, irimo ikintu gito. Yala Mukura we rero umupira ni muri The Quick Fix Limited bati kuba waraguze imashini itari ya originali yego ni ikosa, ariko basanzwe bavuga ko mu buzima busanzwe buriya gukora ikosa atari ikibazo, ikosa riba gusubira muri rya kosa. Waguze igikoresho cya electronique ariko by'umwihariko imashini ahantu hataranyaho, ndetse unagura igikoresho kitari icyanyacyo kitujuje ubuziranenge, ariko ikibazo nikiramuka kigize ikibazo cyangwa kitari ku performing nk'uko ubishaka, ahantu uzajyana, ahantu uzajya kugikoresha yego niho hazagena koko niba uri umuntu ukunda gukosora udakunda kugwa mu makosa. Muri The Quick Fix Limited no hantu honyine bagufitiye ibikoresho bya electronique, bagufitiye imashini, bagufitiye imashini kandi nyine z'ubwoko bwose, ariko n'utundi tuntu za suri yego n'utundi tuntu twose kukwemeza babanze baduhe bisoso naza abanza bivuge kangembe ncecetse. umusaza mwese mufite laptop za Macintosh MacBook Pro zikoresha ama DJ hanyuma
n'izi ngizi laptop ntoya z'abana bari gukora memoire, ibintu nk'ivyo, accessoire nyinshi za computer. Tukaba tufite hano na keyboard za wireless, nuko bazita hamwe na mouse za wireless. Byose ni OG from Europe. Mwabonye ko dufite laptop izo bita ThinkPad. Hanyuma tukaba dufite na icyo bita hub. Dufite n'izo bita game. Izi bazita game player. Ni game player. Gaming machine. Bazita gaming machine. Tukaba dufite na housing za hard driver. Tukaba dufite na mouse zindi hano. Hanyuma hano ndabona ko dufite izo bita Power bank. Izi ni power bank. Izi ni external za 2TB. Ikindi rero tukaba hano ari twe twenyene turepara laptop za Macintosh tukazisubiza ku murongo. Muri kumwe na technicien yitwa Rodikedi. Mwabone laptop nshasha. Nuko biba bimeze kabisa. Ntacyo. Isoso aba yabarabuye kabisa. Isoso ababwira ibikoresho bitandukanye biri muri the Fix Limited. Ushaka igikoresho rero cyane cyose. Hino rwose kwa Makuza. Muri ground floor, room ya 5, 07 ukorera imashini yawe ubundi rwose ibintu bigenda neza kabisa. urera ngaha Hesha agaciro ibikoresho by'ikoranabuhanga byawe. Umunota 71 ushyira 72. Yego. Ayisi Kigali ifite kimwe. Gedeon. Kimwe. Mwita Gedeon. Gedeon Bendeka. Gedeon Bendeka.